Waholudumileyo lwasezulwini oluphendula amadoda aphenduka othila luphendula uNonjobo wasekubalekeni waphenduka wothila umvezi wamabala ngokuveza amabala ngemabalabala umangetho omnyama kodwa indlela ezimhlophe ufulathila zimbhekile owehla nyovana entendeke ngokuvisa bamanxeba iminyango yangasavalwa yayisivalwa ngamakhanda amadoda intsheshelezi yasemangweni engasenazibulo inkawula amanzi kwamashoba umfazi wayengawaphuza lowo manzi wayengazazi ezakhe intakamama semuke siye eSwazini lapha amakhosi akhona engayikufa kodwa eyogomobala lapha amabele akhona ziyithingithingana izalukazi zakhona seziyofa ngokuphuphala inkomo yayisikihlangu zamajaha umangethe kaSonani ngoba wonani umangethe wayengonanga muntu wayedlela imhlambi yenyamazana ngimbonga umangethe ngimhlubahluba uloho lumlomo usanquni kathi ngaphakathi khamsini umangethe waqoma itshele entaba induka amangethe bayivika bathi yovuka phansi njengesambane kanti yoduma phezulu ezulwini umangethe umane ogule ngonyezi isidule esiphahla ngamakhanda amadoda umangethe omnyama kwentombi ziyogeza obe njengekhasi lomdludi elibabisa inhlaba kumahola umangethe ongavalanga ngavalo ovale ngamakhanda amadoda engashiyi lutho umahlaba umuntu ngothi ngobethu umkhonto yambambezela umangethe ongakanani nasothini lomkhonto angaphatheka